Voini February ni sompani kumsang ni somni pali thotran ni ani a in zawain chi baile vekule ramwak le ansilai man Environment, Forest and Climate Change EFNCC Department na thoktu te chuan tunai khan ramwak te hna tangin silai le ansawaka thlak te anman EFNCC Department na tanga thudon danin silayan man sakhi mi pathum ni in an silai man po pathumani a ansawaka thlak thanem tak anman tel turini kama EFNCC Department na thoktu te hian zingkara tangin ramwak hi an changa zandar som pakhat vela an chang chuaka danangin ma anlak chhun zomang East Lungdara Kuhva man ani East Lungdar Police Beat Posa duty te chuan ni kwa thlan hi kumsang ni somni pali zirtop ni tlai khan East Lungdara Kuhva thanhem tak an mana police te hian truck MZ04A 4315 lalpek lua kumsom thum pani khozol harmon veng ne inchal khal chu enfein motor tang hian dan lova Kuhva phurbek somkwa anman inrin ni khan not van lai phai police station a lak ni in thobwai siam sakhalan ni a tunai khan ser chief district magistrate chuan section za somli police CRPC hnuaya ser chief district a dan lova Kuhva phur hi khapin hemi bo chiat wang hian thubwai hi siam sak ani MZP in school saknatlang ne an tum an thul ri Mizo Zirlai Paul MZP chuan an hun tiam chunga government Nepali primary school rangwa mual chungchanga sarkar ranga malakna omlok wanga voina school saknatlang ne an tum chu thunei tu ten anin dorna wangin an thul ri ani MZP thu choina tarlan dan chuani som pakhat February kumsang ni somni pali pathiani chonhu darli khan Aizawl West 1 bial 2 MLA PUTB Silal Ven Chunga Advisor to Chief Minister Finance Savin Education Department Director le MZP Office Bearer 10 Government Nepali Primary School Chungchang an soi hawa Sarkar chuan MZP ngen na angin vo ina tang hian Government Nepali Primary School zirlai te chu rangwa mual Community Hall an sun ngal dona heta hian school building thar sakzo ani ma chu anda leilok dona ni tin samagra le mundanga tangin cheng noi somni paruk mangin school building thar an satan ngal dona malak na hi chaktaka kalpuyan tumthu sarkar hotu ten an soibok hetiang hi sarkar malak tumdan ani wangin le MZP ngen na ti hlotin nge an tum wangin voina Government Nepali Primary School saknatlang MZP na ko chu thulri ani a sarkar malak dan MZP chuan uluk takin enzui atum ani Bazara in Ponu Paruk Liam Manipur Kopui Emfala Meche Bazar Khwairamban Ima Keithela Thuchin Nu Hovin Pathiania Citizenship Amendment Bill do lo na le nuk doktora ando nan lantirna na kongpui dang tu te chu police in nok yan an tumna lama in norbuain bazara Thuchin zinga mi meichia parukin hiaman tuar he thil thlenga hian police te hian mitui tlak na le pungkhom no dar na man rodang an mang ani Manipura hian pol sang sang telna CAB du lo tu Manipur People's Against Citizenship Amendment Bill men pek chuan pol tin tenor hwai ho turin ati a bazara thu te po hian bo in ni thleng in hong lovin kong pui hi in rin ne tang khan an danga lir thei kala boy pha lea zanlama po kong pui la ya thuin lir thei engma chi thei a om lo nan an tleiwar zak zelani Rohingya ralte long che swala sompali thi Bangladesh Rama Rohingya ralte chuan na longleng chi swala mi sompali velanthia longhi Bangladesh chimlam welcome neya chi swalani he longleng hi Malaysia lampan turani a Bangladesh a Rohingya refugee engamozat an camp atanga chuang anomni in thunei tu te chuan an soi ruang te hilak chua vek an ni to a anzinga hian meichia le no pangte po an oma mi somsari vel chan chu an ni a engamoza chin shat lo an lom bok nia soi ani Longhi Bay of Bengal St Martin's Island bulloka che swalani a August kumsang ni som pasari khan Myanmar sipai te chuan Rohingya Muslim tamtak swatin an chen om Bangladesh a hian an tlan chena salea atam berhi refugee camp a umin tamtak chuan long manga Malaysia lampan an tum chin bok Myanmar ramatrain Rohingya ti hi Bangladesh an ral tlan salea Muslim an nitlang puya an tan chiat na rama hian bertaka omin anum na huna that tok la wangin chiat na po an tok na salhe ni Gaza a UN agency headquarters noya Hamas tunnel mu chuak Israel sipaiti chuan Gaza City a UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA headquarters noya
Hamas firfiak pol tunnel siam an muchuak ti an soi Gaza a UNRWA hnuai thok engemaw sa chu Hamas polatil le Hamas ti thlo pa Israel hian alo pu photo a tunchuma an tunnel muchwa hi Hamas ho hian electrical supply room atan an mangni in an pu a an tunnel muchwa en tur hian journalist po an so mani UNRWA facility hnuai a tunnel hi Hamas ti siam ngei ani empty fin fia nai ro an tilang lawa masi Israel sipai ti chuan UN agency headquarters atang hian he tunnel tan hian electricity pek ani ngei ti ero an soya UNRWA ro chuan an headquarters noya hetiang facility hi omti an chelo ni in anin soithung headquarters hi Gaza City khothlang lam to pa omni in tunai ro ti chiat ani to a he tunnel muchuak tur hian Israel sipai ti chuan kongsang sangin ma an la ani tunnel an mu chwa hi kilometer chan ve vela thui ni in kongkhar po som oma lever mun chen khat atang chuan chunglam thlir chho theina tur kwa po siamani bok Israel sipaiten anthil mu chwa te en puitura an hruai journalist te chuan UNRWA building chunga computer da na room leinwai lama aware kal thak tirna po an mutela heng wire te hi lever chunga room pakhata an thun zomani Hamas ho hian Gaza hian mun tam taka lever hi siamin tuna Israelin be pui thlak me ka po heng lever te ti chia thi an tumber pakhatani Israel chuan lever hi Hamas ho hian an mi le sa te omna tan te ral thuam le supply dang da na tan te an mang thini nan soya Hamas ho chuan civil mi te chu in phen na tan mangin mosque school le UN facility ho bula tunnel hi engmo zat an muchuak to ti an soye UNRWA Communication Director Julia Toma chuan agency chuan an building hnuai lama thil om chu engma an thiat lo thule he facility po hi voi engemaw zat atloa electrical room po hi alo thiat lo thu soya nikum September thla po khan building hi an endik ni in a soi ve thung Myanmar sipai sarkar in kumni chung sipai tran ngai na dan tinung thar Myanmar sipai sarkar chuan anram thalai mi pale meichia huam vekin kumni chung tal sipaya antana tur danan nei chu kaliam ta inrin ni khana tinung thar le ta sipai sarkar ma sa khan kumsang ni soma military survive law hi pasin heda noi a hian thalai mi pa a kumsom priya ta changa kumsom li panga inkar le meichia kumsom priya ta changa kumsom thum panga inkar te chu kumni chung am forsa antel na tura tel ani a emergency hun lai chuan sipai antran hun hi kumnga thleng po sei thei ani bok kumsang ni somni pakhata Aung San Suu Kyi kai shwai civil sarkar paithlatu sipai sarkar state administration council hian tu hnaya ramchung mun sangshanga nambil polte tanga beina anto chhona satle tak wangin hedan hi anon toy tharle nia ngai ani sipai sarkar tu puang to major general zomin tun po in anram din mun thlirin hedan hi man atul ni na soya hedan manghian mel matilo chakzel tur lo dangin anrama indona chuak tur andang theidon ni in asoi sipai ten civil sarkar thune na anne chu nuwa ramchu mun sangshanga sipai sarkar dodal na hilantir chunzom reng ani a sipai sarkar dodal to ten civil sarkar io tu titana andin national unity government chuan sipai te thune nan chan nuwa sipai atanga bang hi singkhat sangli chuang anom to ni inan tarlang Manipur mun ralte om police te hlo tipung don Manipur Chief Minister N Biren Singha kai shwai state cabinet meeting chuan Manipur Police Commando le state sarkar hnuaia ven him na thoktu mun ralte le himlo zwal dewa om te hlo ti punna turan pom Chief Minister Biren Singha hian cabinet thutluk na hi man ngal ani tur thu exa posin state cabinet chuan Manipur Police Commando huaisin taktak le ven him na thoktu dangte mun him lo zwala om te hlo ti punna tur chu pom ti in atarlang cabinet thutluk na atarlan ani danin Manipur Police Commando te hlo hi cheng sanga ti punturani a state noya ven him na thoktu dang munral tri om te hlo chu cheng sang thuma ti punturani cabinet a hian police department in until thlan rang ngai to a soiho ani bok Village Defense Force VDF te poimo zia soin cabinet chuan an service chu kum khat dang April ni khat kum sang ni somni palia tanga March ni somthum pakhat kum sang ni somni panga thleng po se yan rem ti bok hunrei taktwal chung boina athlen to wanga lo nei to har satna tok te puina turin verified farmer titan cheng vai bel se sompariat point pakwa pakhat pek na turan pomboka verified farmer te hi agriculture le home department ten uluk taka anzir chian nuwa an thang ani Police in an sawifiah Mizoram Police chuan mi pat mei chiana le akai hnoi chungchanga Zolanu le midang pani an man chungchang an sawifiah
Mizoram Police Star Landanin Niriat Tlani kumsang ni somni pali khan mi patmei chia nalam kai noi social media adat na sati report an donga an chui zui ngala an chui zui na tangin mi patmei chia na le akai noi hi Instagram mangchin pakhat chuan midang account na tangin a live train ti riat chhuani a chu wangin ni riat thlani kumsang ni somni pali khan sumuto mangin rang takin thubain ziak lut ngala an chui chia na tang le electronics evidence atangin he thila in nam noi ninge ya shat mei che pani chu darkar somni pali chungin chuangalan ni a ni som thani kumsang ni somni pali jing ma taka man ni in chonulama jela da lu an ni an chui zui zel na tangin he thila in nam noi mi papakhat chu sha chwale ni a ni som thani kumsang ni somni pali a vek man le ngalani a he thubwa hi chui zui mek zel ni a in nam noi telaka chuan da nangin khau takin action lak zel ani don Mizoram Police chuan mi patmei chiana kai noi lam danin aphal lote social media po chuak lo turin mi puite an nge na khotakin dan bo chiati chunga chuan action lak ani zelang anti ramri station chua an ni Khozol Joint Village Council 10 chelo ramwa tru ramri ste chunga na taka action lak ni setia an relangin vc sang ten an ram ven huam chunga mani ram ni lo ramwat anom le omlo an thli thai chin ton thlengin ramri si mi pathum sia chu an ni to a dar ngon rama mi pakhat le zu chib rama pahni anni mi pathum te vc te chuan thunei tu te hena an thlen to a dananga an chunga action lak ani theina tan ma an la don ya shiatani heti lai hian Khozol Joint vc lam kang meilaka an filim theina an thlo ma nei tuma lowat zongzong te chu meilam thataka phia theu turin an ngen Mizoram Tana Tangkai tur BJP MP an ngei theina turin mi puite som BJP Mizoram chuan vo in hian karthar in hlanale political session hun nein wanal muaka state president in thu soina hunanaya kumsang ni somni pali lok sabha election lo tur mang tangkai turin Mizoram mi puite asom BJP Mizoram state president wanal muaka chuan kumsang ni somni pali lok sabha election lo tura hian BJP sarkar pumodia ka iswai chuan ne takin sarkar na siam le dona kan state re theina ta khai chwa theina tan le mizo mi puiten tlang nel taka central sarkar kan dor ve theina turin central sarkara Mizoram mi pui ayoa kan MP te thu soin omzia nei theina tan kumsang ni somni pali lok sabha election lo tur hi mangtangkai turin Mizoram mi puite ka somani ati pumwa ka chuan Mizoram hian kan thlan fu chuan central a mizo pa nge union minister kan nei te ya mizo mi puite hian he election lo tur hi mangtangkai turin ka som bok chewuni Mizoram hian MP lok sabha le rajya sabha a fel tak tak state ruling party atangin kan lo the chuak to china central a an thu soin omzia nei mo hlia ton tum lok sabha election lo tur chu kan state sarkar na chel tu te tun aya pumodia sarkara an lo tlang nel zoka Mizoram mamo sang central an zu soite omzene lawa zui pui tu tura state sarkar sumhar satna ta chan chwa theina turin ai gupta bu zem bula kanan faten andu tokle mamo tok bulo petu tur Josepha BJP lok sabha MP thlang tura inbwa sei turin Mizoram mi puite ka som bukani ati pumwa ka chuan soi chun zomin MLA general election 2023 khan BJP chu Mizoram hian nol to ma se lok sabha election lo tura chuan pumodia tima tel ngei tur BJP MP thlang tura in buat sai atul tak zetani atibok Puzoram tanga inpek na le na tho lang chuak zel MNF February ni som kumsang ni somni pali in rini khan Ministry of Donor chuan Prime Minister Divine Atangin Aizol Bypass Road Sairang chu mualung thu siam na tur sumwai bel chezanga chu Mizoram sarkar ne na aron sanction felta chu MNF chuan lo momanti a he kong siam na tura mutmo narmo ani to Chief Minister Lui Puzoram tanga inpek na le na tho na lo lang chuak zelti in lom anti MNF chuan Chief Minister Lui hian Aizol ko pui hel na tur kong siam atul thu central sarkar ne na athlen na salhia Sairang atanga khotsak lamle chimlampan na tur kong lian siam dan ruwa mana chimlampan tur kong hi si mui sakortui chon tan ril tlang nuam samtlang le lungleng kara kalin mua lung thurama Aizol thenzol kong aponga herot na hi central lam ho tu te point pompuin Union Finance Minister po in Puzoram thangan hena tilo tlina ni tur tholo soi to a union budget a cheng vai bel che zanga hi aloda to ani mimalram compensation a harsat na omdewa wangin kumkalta chungkhan sanction mu mai anilawa tona hian sanction mu aloni ta hi lo momanti tak zetani
khochak lampan na tur kongpo sai rang vamwa rale lambong kon brigade field mar lama tanga lever koni twin tunnel omin zema bok selesi kong muthi thlenma kon noi chia lama alo chhuakanga chutatang chuan tuirial airfield marlama luikanin phaibok bula kongpui fin turani hemi tan po hian lever na hi tender chwa felani bokani anti MNF chuan kan chief minister kalta MNF president puzoram thanga khan ve takte na veya kongpui chale ram ro kan ne na torte traffic tot lutukti zia omte kha ti takzetin mala a amalak na lian thamani wangin boile khata pe zungzung theini lawa thil chu chiang lo le hre chiang lo mi pui tam takle ram hrai tu chen khat phei chuan nu izata ten ne ni kha ana thora voinia alo lang chhozela ram tan ro hlu tak ani chhozel na turin tuna ro rel mek te hian thatak le kutling taka an chun zom nge kan be sia anna tho po thi thlai ring don bokani anti khati zong kha tun tumata na kan han ti chwale theite chuni e